Vi gledate Novi Kristina na našem videu, a ovog puta snimam sa bratom Nikolom, da li veze. To je moj brat Nikola i danas ćemo mi otvarati naše novogodišnje poklone. I ljudi, sretna vam Nova godina, danas je Nova godina. Znam da su svi čekali taj trenutak i ja sam mnogo nestrpljiva. I sad ćemo da vidimo šta se to krije u ovim kesama. Ajmo da krenemo od ovoga, od ove kese. Vidite, ovdje je nacrtan Deda Mrazović. Da. Imamo društvena igra Jump. Jump. Jump, da. Vidite ljudi, ja nisam ni sigurna kako se ova igra. Ja ovo prvi put igram u životu. Ali dobro, nema veze to sada. To ćemo mi igrati. Bitno da ste vi vidjeli šta smo mi dobili. Dobro. To možemo na sve. Dobro, čakaj, Niđo. Ej. Malo se pometa. Dobro. Ovo je Monopol, društvena igra. Trgovina nekretninama. Inače, to je baš poznata društvena igra. Uzrast 9+, ima 6 godina. Od 2 do 6 igrača. Ovdje imamo figurice, kockice za basanje. Imamo 2. Imamo jednu crnu figuru, plavu, ljubičastu, žutu, crvenu, zelenu. I imamo ove neke kockice. Kućice kao oblika kućica. Ovdje imamo novac. Vidite ljudi. Ovdje su nam po 2000. Ovdje nam je 100.000. I tako ljudi imamo mnogo ovdje para. Imamo džeparca. Dosta, mnogo. Pogledajte. I ovdje imamo tu naravno imamo i uputstva. Vidite kako je ovo veliko. To. I imamo naravno i uputstvo. Samo ja ovo da vratim. Naravno stavit ćemo ovo preko. Dobro ljudi. Ajmo da nastavimo. Imamo ovdje drugu kesu. Ej ljudi, ovo je Lego Pelikan. To sam je žala da mi mama kupila. Ovo je zajednička, ovaj me mama kupila. Sada, vidite. Ovo je u Maxiju, kao iz Maxija. Lego Pelikan. Vidite. Ali dobro, ne moramo. Neću ja to sada na svakog. Pogledajte sliku kako bi vam trebalo da izgleda. Može da bude i... Ovo je valjda zec. Mislim od prilike zec. Ovo je valjda neka ptičica ovdje. Dobro. Piše 3 u 1, 3 u 0. Dobro ljudi. Imamo ljudi ovdje krasane. Imam Kinder jaje. Vidite, baš mi se sviđa, ovo je kao Deda Mraz koji nas poklone. I imamo Minecraft kesicu Lego. Ja ljudi inače volim Minecraft. To je isto iz Maxija. Verovali vidimo. Dobro, ajde, vidite. Solite makiti, to je baš. Kupimo da ništa ne radim sada. Haja, hej, du. Sad treba ti naći mnoge čistice. Kako mi izgledaju tako. Haja. Da smanjim to. Moj brat igra neku igricu. Igrala igricu tako i to mi nije smanjio. Vidite ljudi? Može da bude glavu, može ruke i sve. I imamo tu još ovog vanzemaljka, imamo ove bombice. Imamo još toga. Još mnogo raznih dijelova iz lića.
I to je to. I sa ovom kesom, ljudi. Idemo na drugu kesu, ljudi. Šah! Ljudi, inače, izvinite što sam malo pomogla. Dobro, znači, ljudi, moji baba i deda imaju šah. Kako se zove, ja sam to stalno igrala kod njih. Ja sam tražila mami da nam kupi za Novu godinu, ja tako volim šah. I ja to kupila nam je šah, ljudi, pogledajte kako je to lepo upakovano. Imamo crne figure, crne figurice i bele figure ovdje. I ovdje je šah, pazi niđo, ukrasa se jedno. Hvala mi. I imamo twister. Ljudi, vidite, to je igra. Twister. Vidiš kao dobiješ nešto i onda tu radiš to pokret. Ovako zavrtimo to. Imamo levu nogu, desnu nogu, levu ruku i onda koju boju dobijemo. Vidite, na primjer. Evo, ja sam dobila levu ruku, plavo polje. Leva ruka, plavo polje. I onda tu, na primjer, levu ruku moram ovdje nastaviti na plavo. Šta si ti, Niđo, dobio? Lego? Da, moj brat je dobio. Ali on nije mogao da čaka pa je otvorio. Šta To je je to? Ninjago. A ovo je pauk Spider. Da, ljudi, to bi bilo to od ovog Kristina Liševim videa. Ako vam se svidao, slobodno ga lajkujte, šerite, subscribeujte se na moj kanal i mi se vidimo, ljudi, u sljedećem videu. Ćao!